Milo, izvoli. Hvala, uvažena predsjedavajuća. Meni je danas velika čast što imam priliku da vam se obratim iz najvišeg zakonodavnog doma i da ujedno poručim da smo danas na jako važnom mjestu, jako važnom momentu. Ja sam prije nekih 10 godina imao čast da sjedim u klupama na kojima sjede ljudi, kolegi iz izvršne vlasti i tada sam predlagao, kao čini mi se ministar u tom periodu, mogućnost da Crna Gora krene sa realizacijom projekta izgradnje biciklističkih staža. To je također jedan sjajan projekat demokratskih radionica i on je igrom okolnosti zaživio. Danas sam u ulozi predlagača jedne jako važne inicijative koja se tiče ekonomskog osnaživanja mladih. I prije svega nešto sam u ovoj radnoj grupi, ali generalno mislim da bez jako ekonomski samostalnih mladih nema ni slobodnih mladih, a oni su svakako temelj ove države i uvijek će to biti. Prije svega moram da apostrofiram par važnih činjenica, a to je koje se tiču prije svega trenutno ekonomskog položaja mladih. Naime, pa sigurno 3/8 mladih, a ako na to dodamo i dio mladih koji se redovno ne prijavljuje na evidenciju Zavoda za zapošljavanje Crne Gore je nezaposleno. Svaki drugi mladi pojedinac koji je zaposlen do te pozicije je stigao ili nekim iskorišćavanjem socijalnog kapitala u vidu političkih, porodičnih veza ili prosto iskorišćavanjem određenih okolnosti. Također, jako je važno istaći da veliki broj mladih napušta ovu zemlju upravo iz tih razloga i jako me raduje činjenica što baš danas gradimo temelje i što je ovo baš prva sjednica mreže za mlade Crne Gore koja mislim morala i ranije da se desi, ali dobro je da se danas uopšte dešava. I prije svega bih apostrofirao 3 važna elementa naše inicijative. Prvi element bi bio taj da prije svega izađemo u susret mladim ljudima koji se nalaze u toj poziciji da budu zaposleni i na taj način s jedne strane pomogli poslodavcima u smislu oslobađanja poreza i doprinosa koji se tiču njihovih radnih mjesta. Naravno, s druge strane, uzimajući u obzir da Crna Gora mora da bude finansijski konsolidovana i čitav jedan period koji je izazovan, ali mislim da je ovakav korak jako plodotvoran i da je dugoročno planiran i mislim da će svakako ostaviti dobre temelje za naše društvo. Drugi i važni element koji bih volio također da naglasim i da istaknem jeste s druge strane pomoć i mladim preduzetnicima koji su se odvažili da generalno budu u tim vodama i mislim da bi jako bilo od značaja da se i njima na neki način izađe u susret u smislu da imaju subvencionisane poreze i doprinose, odnosno da eventualno od njih budu oslobođeni, što je svakako na neki način cilj svakog od nas. I treća stvar, gdje možda i najviše trenutno kasnimo, pogotovo što se tiče Podgorice, čak i Nikšić ima na neki način bolje okolnosti u tom smislu, jeste izgradnja jednog velikog sabirnog inovaciono-preduzetničkog centra za mlade, odnosno mjesta koje bi bilo upravo na neki način logistička, ali svaka druga podrška razvoju preduzetništva i inovacija kod mladih. Crna Gora ima trenutno određene dobre poreske politike, pogotovo kad se tiče pogleda na freelancere i ljude koji su se odvažili da se bave, da generalno imaju djelatnosti u tom sektoru. Međutim, svakako mislim da logistička podrška je apsolutno stvar koja apsolutno nedostaje i tu svakako treba napraviti krupne korake, u što se iskreno nadam i za kraj ću poručiti, svi zajedno idemo za ekonomsku samostalnost mladih. Hvala kolega Popoviću. Uvaženi ministre, izvolite.